SPDF General Major Lulu Wai Kwang yagize ati imiryango itegamiye kuri leta n'abakozi ba UNMISS bakora mu bice bya Nirol, Uroro ndetse na Akobo bahawe amasaha 48 yo kuhava. Yavuze ko abasivili muri utwo turere bagomba kwimukira mu turere tugenzurwa na guverinoma kugira ngo bizere umutekano wabo mu gihe ingabo zitegura ikiswe Operation Enduring Peace ngo cyo kurwanya umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Sudani. Yongeye ati abasivili bafite intwaro bazasangwa bikatisha imbere cyangwa se mu nkengero z'ibirindiro by'iyi mitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'ahantu bateranira nyine bazafatwa nk'ibipimo bya gisirikare byemewe tuzabarasa. Kwanga yavuze ko abasivili bitwaje imbunda kimwe n'abatari mu mutwe wa White Army uvuga gukorana n'isi nyeshyamba zirwanya leta bagomba kujyana intwaro zabo mu birindiro bya SPDF bibegereye kandi bakimukana n'imiryango yabo n'amatungo bakajya mu turere tugenzurwa na leta. Babwiye ati muhave vona bwangu nabo ni amasaha 48 bahawe. Mu Bushinwa uyu mujene yakurikiranwa kumena amabanga y'intwaro kirimbuzi. General Zhang Yunjia wahoze ari vice president w'inama nkuru y'ingabo z'Ubushinwa ari gukorwa iperereza ku cyaha cyo kumenera leta zunze ubumwe za Amerika amabanga y'intwaro cyane cyane za kirimbuzi no kwakira ruswa kugira ngo agire umusirikare ministri w'ingabo. Inama nkuru y'ingabo z'Ubushinwa nirwo rwego ruri hejuru y'izindi. Perezida warwo n'umukuru w'igihugu akugirizwa na vice president babiri abandi bane barimo ministri w'ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo babakaza inyuma. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko mbere cyatangaje ko mbere nyine yuko ministeri w'ingabo w'Ubushinwa ministeri y'ingabo y'Ubushinwa itangaza kuwa 24 Mutarama 2026 ko General Zhang ari gukorwa iperereza habanje kuba inama y'abofisiye bakuru b'igisirikare baganira ku myitwarire ye. Amwe mu makuru akomeye yishuriwe muri iyi nama angwisha makuru cyabitangaje nuko uretse kwakira ruswa kugira ngo azamura abasirikare mu ntera yanahaye Amerika amakuru ya tekinike y'ingenzi ajyanye n'intwaro za kirimbuzi z'Ubushinwa. Bivuga ko bimwe mu bimenyetso bishinja General Zhang byatanzwe na Gu Jun wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Ubushinwa gishinzwe guhanga za nucleaire zaba iza gisivili n'iza gisirikare. Hashize icyumweru leta y'Ubushinwa itangaje ko iri gukora iperereza kuri uyu mujenerali ku makosa akomeye yo kurenga ku mahame ngengamyitwarire y'ishyaka ry'abakomunisita ari ku butegetsi bw'iki gihugu ndetse n'amategeko y'igihugu muri rusange. Burya gihugu ibintu nk'ibi biguhamye ni ukukwica. Tugarutse gato mu gihugu cya Uganda agatumye gucya makuru umuryango watuye ko Uganda yirukanye abanyamakuru b'Abafaransa. Umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Without Borders cyangwa se RSF watangaje ko abanyamakuru batatu b'Abafaransa birukanwe muri Uganda mu gihe cy'amatora. Birukanwe harimo Bastien Ranouille umunyamakuru wa France 24 ukurikirana akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ngo yageze Kampala tariki ya 17 Mutarama 2026 ubwo hatangazwaga ibyavuye mu matora ya perezida yabaye muri Uganda tariki ya 15 Mutarama. Umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka uvuga ko Ranouille yagiye ku biro by'abinjira n'abasohoka agamije gutunganya neza uruhushya rwe rwo gukora akazi yari yarabonye mbere, ariko nyuma za kubwirwa ko agomba kuva mu gihugu vuba na bwangu. Yabwiye ko ibyangombwa byo gukorera muri Uganda yari afite bitari byuje ibisabwa kugira ngo atangaze amakuru ajyanye n'amatora. Asabwa kugura itike yo gusubira mu gihugu cye bitaba ibyo agafungwa. Nyuma abashinzwe abinjira n'abasohoka ngo bamuherekeje ku kibuga cy'indege maze ava muri Uganda ku itariki 20 Mutarama atabashe gukora inkuru n'imwe. Reporters Sans Frontières cyangwa se Reporters Without Borders ivuga ko hari n'abandi banyamakuru babiri b'Abafaransa bakorera radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI nabo ngo babuzwe gukora muri Uganda. Umwe yabujijwe kwinjira mu gihugu akiri ku mupaka mu gihe undi yemerewe kwinjira, ariko nyuma gato aherekezwa ku kibuga cy'indege arayurizwa imusubiza aho yari yaturutse. Urwego rw'igihugu rw'abanyamakuru bigenzura muri Uganda rwavuze ko gutangaza amakuru y'amatora bisaba uburenganzira bwihariye bwiyongera ku byangombwa bisanzwe by'akazi k'itangazamakuru ko byashoboka ko abo batari babyujuje. Gusa igihari nuko bahambirijwe vuba na bwangu. Dusimukiye mu gihugu cya Nigeria hari inkuru yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bintu nabyanditse ku rubuga rumwe, ariko naje kuvumbura ko abantu benshi bashobora kuba ari amabandi. Uti biteye bite? Uyu yahisemo gufungwa umwaka aho gusubiza amafaranga yoherejwe kuri banki ye. Urukiko rukuru rwa leta ya Edo muri Nigeria rwakatiye witwa Ogo Ehosa Kingsley igifungo cy'umwaka umwe nyuma yo kumuhamya ibyaha by'ubujura n'uburiganya. Byatewe n'amafaranga angana na miliyari 1
500 z'amanayira bwo nakoreshwa muri Nigeria yayoberejwe kuri konti ya banki akayakoresha nkaye aho kuyasubiza nyirayo. Amakuru yatangajwe n'urwego rwakoze iperereza avuga ko umugabo Ogo Kingsley hagati ya Kamena no Gushyingo 2025 yayoberejwe amafaranga angana na miliyari 1.5 by'amanayira ugereranije mu Nyarwanda ni hafi asaga miliyoni 1.550. Uyu mugabo rango kubimenyesha inzego z'umutekano yahisemo kuyakoresha mu nyungu ze bwite. Inzego z'urwego rushinzwe kurwanya ibyaha by'imari muri Nigeria zivuga ko uwo mugabo nyuma yo gutabwa muri yombi kuri konti ye basanze asigaranye miliyoni 842,420 by'amanayira ngo asaga miliyoni 418 ushyize mu Manyarwanda, ndetse n'andi yari yohereje abo mu miryango ye bose avuga ati namwe muryeho. Kingsley yatawe muri yombi ubwo yari mu mujyi wa Benin kuwa 19 Mutarama 2026 ashyikirizwa urukiko rukuru rwa leta ya Edo aho yari ashinjwa ibyaha by'ubujura n'uburiganya hashingiwe ku itegeko mpanabyaha rya leta ya Edo ryo muri 2022. Nyuma gusuzuma ibimenyetso byatanzwe urukiko rukuru rwa Edo rwamuhamije ibyaha rumutegeka gusubiza ayo yari asigaranye. Icyakora cyatunguye benshi nuko Kingsley yasubije urukiko ko ahitamo gufungwa aho gusubiza ayo mafaranga. Urukiko rukuru rwa leta ya Edo rwahise rufata icyemezo cyo kumukatira igifungo cy'umwaka umwe ruvuga ko yahamijwe ibyaha by'ubujura n'imyitwarire mibi idahwitse. Bibaye mu gihe hirya no hino ku isi ngo benshi bakomeje kuyoberezwaho amafaranga bakayakoresha mu nyungu zabo baba bakora umugisha babamanukiye. Ibintu leta ya Nigeria yo ivuga ko bihanwa n'amategeko. Bimenye ko no mu Rwanda amategeko bihana. Baye bose bagiye baniga ngo bayarya bafungwa bagira bate, umenye ko ibingiba ari ubujura. Abana makuru yasohotse mu itangazamakuru bitandukanye. Niduteze kuva mu bice twafashe. Iyo ni AFC M23 yabivuze. Umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buratangaza ko utazigera uva mu bice wafashe byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe ukaba unyomoza bimaze iminsi bisenguruka ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko ugiye kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu ngo n'ahandi hose ngo bakahava. Ni umutwe uvuga ko mu bice ugenzura hari amahoro asesuye, abaturage batuye ngo bakora imirimo yabo amasaha 24 kuri 24, ubukungu ngo burahamye, gihamye ikaba umusaruro w'ubuhinzi wazamutse cyane, bityo n'ibiciro by'ibiribwa ku masoko bikango byaramanutse ku buryo bugaragara. Ni ku mutwe uvuga. AFC M23 ikomeza ivuga ko amashuri akora neza, amazi n'amashanyarazi birahari mu buryo buhoraho, bityo ko ubuzima bw'abaturage bugenda bumera neza kurushaho. Uyu mutwe ukomeza uvuga ko utazemera umuntu n'umwe yewe na leta ya Kinshasa guteza umutekano muke aho ugenzura. Wemeza kandi kuzakomeza kurinda abaturage b'abasivile aho bari hose, cyane cyane abibasirwa na leta mbi ya Kinshasa nk'uko uyu mutwe wabivuze. Ibi ni biri mu itangazo y'umutwe wa AFC M23 washyize ahagaragara biciye ku rubuga rwa X, aho banditse bagira bati ntabwo tuzigera tuhava, ibyo bintu muri kuvuga ni ibihuha. Hanyuma tukivugira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Irucuru ngo hadutse imirwano ikaze cyane nyuma y'igitero cya Wazalendo ku birindiro bya AFC M23. Imirwano ikomeye yubuye mu gitondo cyo kuwa mbere rero tariki 26 Mutarama hari ku munsi w'ejo metero bike uvuye ahitwa Kinyankuku hagati y'inyeshyamba za Wazalendo z'umutwe wa CMC FDP ndetse n'abarwanyi ba AFC M23 muri groupe ya Bukombo territoire ya Rucuru. Amakuru agera ku kinyamakuru Kivu Morning Post avuga ko imirwano yadutse nyuma y'igitero cya CMC ku barwanyi ba AFC M23 bari mu irondo. Ibi ngo byatumye haduka imirwano ikomeye cyane yumvikanyemo intwaro zoroshye n'iziremereye. Imirwano yakomeje mu bice bibiri byitaruye agasantere n'ubwo ngo bitabuje abaturage guhunga. Ikinyamakuru cyashyiraga hanze iyi nkuru rero hari mu saa 6 ingabo za AFC M23 ngo zari zikomereje ibikorwa bya gisirikare muri groupe ya Bukombo, ahari igice kimwe kigenzurwa na AFC M23 n'ikindi kikagenzurwa na Wazalendo. Imirwano ibaye nyuma y'iminsi iki gice cyo muri groupe ya Bukombo hari agenge k'igihe gito. Hari umunyamakuru agira ati kugeza ubu santere ya Kinyankuku iracyagenzurwa na AFC M23 kuva yahafata mu mirwano iheruka kuhabera, nubwo mu nkengero zaho hakiri inyeshyamba zimwe na zimwe zo mu